ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯆꯤꯋꯥ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯕꯥꯟ ꯆꯦꯟꯕꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄꯗ ꯂꯩꯕ ꯕꯣꯔꯗꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯝ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯔꯣꯛꯁ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯕ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯆꯦꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯨꯟꯕꯅꯤ ꯃꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇꯒꯤ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯁꯦꯒꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯁꯦꯒꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯦꯁꯥꯝꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯞ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯇꯣ ꯇꯧꯗꯕꯤꯗ ꯁꯥ ꯉꯥꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯦꯁꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯣꯞ ꯁꯥꯒꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯈꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯃꯣꯞꯇꯨ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜꯕꯨꯗꯤ ꯇꯧꯈꯤ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯟꯗꯨ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯨꯝꯊꯣꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯗꯦꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯨꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯈꯔ ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯍꯩꯒꯤ ꯍꯨ ꯑꯃ ꯄꯤꯖꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤ ꯃꯨꯠꯈꯤꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯪꯆꯤꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯦ ꯃꯤꯅꯥꯏ ꯂꯩꯊꯥꯡꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯁꯦꯟꯅꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯩꯁꯪ ꯑꯅꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 35 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯊꯧꯁꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इहान हनबा क्लास 10 की इहान हनबा एग्जाम नुमित सिदा देशांग बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुरना सेंटर 3 ता अखोई एग्जाम ड्यूटी चतनबगी अयाब पिबिरकनी सेंटर सिन दुदी अखोई मथौना पंजरबदा लिटिल मास्टर इंग्लिश स्कूल समुरो अदुगा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल समुरो वांगोय हायर सेकेंडरी स्कूल समुरो वांगोय युनाम मुद्रोम हायर सेकेंडरी स्कूल युनाम मुद्रोम उचिवा हाई स्कूल अदुगा सिटी हायर सेकेंडरी स्कूल एंड तोमचौ हायर सेकेंडरी स्कूल हारिबा स्कूल अपुन्ना तरेर सिदैसदा अखोई एग्जाम सेंटर येंजन बसतपगी अयाब पिबिरपगी मतुना अखोई चखि बसिदैसदा यामना रुखिबदी अखोई उचिवा स्कूल हारिबा सेंटर सिदा एग्जाम थारिबा महिरोसिंग असिगी ममा मपा सिंगना मसा एग्जाम थिनबा लापसे मसिदैसदा यामना तगोइदबा थबक खरा अखोई चलिबा थोंगिसिंगना उबु फंगी फंगिसी कैनो कांदा मतम अमदा खोंबान चेनबगी चनबी मखक लेरमबदु ngasiगी chahi masida nahongna chapsana matam amada tawram mong chapsana hanjalakgi fium ekoi thengnarakhi hai tare thengnarisida kaino kanda ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯂꯝꯖꯦꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯗ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯄꯦꯄꯔꯁꯦ कमन होइबा क्वेश्चन पेपर अमदा एग्जाम थाबा हाइबसि हंदकी क्लास 10 गिसिना इहान हान होइदोनि महिरोइबि पुसिदा अदुबु मसि हेन होइबा मतुंगदि माना चनिबा ट्रेड अमगी मंग कांदा अखोइ मखा लाइक तंबा होदोने तारे अदुबु अहानबा एग्जाम थाबा नुमिसदैसिदा अखोइ नोट तौरगा अदुगा क्वेश्चन सि कराइ कराइनो लौर कांदा मदुगि चप चाबा क्वेश्चन आंसर सिंगसिना अखोइ ममा पा होइबसिंगसिना खोंबान चेल कांदा मसागी दंत पुथोरक पाइतारे मसिदा याम नोंगाइतबा मना अखोई होम डिपार्टमेंट की मखा लेबा पुलिस पर्सनल अमा मिंगमन पल्लबदा अखोई प्रेम कुमार हुइद्रोम कोबा कोमलाखोंदगी पुलिस पर्सनल अमना मफमदुदा मासे एग्जाम की ड्यूटी तारगा लेबनि गेटा मा फावो यावर कांदा हजिकि हाइरिबा अखोई पेरेंट्स सिंगसिगा मानरा कांदा अखोई एग्जाम थारिबा महिरोसिंगसिदा अनफेयर मीन्स तौनबगी अरानबा पांबैबा सिजनबगी चप चाबा क्वेश्चन मसिसिमक हंगिबा क्वेश्चन दुगा चप चाबा आंसर मखोइदे पिसनगा होनरम भाइतारे होनरम देशामि थोमिसिना फाबनि अदो स्वाइद लाक्सनि वफमदि कैनो कांदा अखोइगी खुनाइसिदा चौखटपा हाइबसि लोइ पामनै अदुबु एजुकेशन हाइबसे मसिना चौखटपगी एहान हानबा फर्स्ट प्रायोरिटी ने हाइबसे अखोइ पुनिमना खमिनबा म संगे अदुबा मसिगी पोसिना कया म्यामना अखोइगी महिरोसिंदा सेखिंग पिगदगेसे हजिजि लेरिबा ममा पासिना खमम थोए हजि तौरिसि कैनो कांदा
Sahi chupa masa sing si wana sura no makanda sel mayam tinga kanda school ababa mayam ni thara kanda atro phi saung thira kanda larik tamon bagi mahira bagasi mama pa obi sing sina masa sing no to haidana no tahola kanda question mayam do answer mayam i thoka na masa sing da who in bodona no ilan taragadi nasi dagi sahi ka kharagi matung dadi hoji no to ga paikha pass to gi mahiro sing sina ekoi gi leba singa ko matung dadi karam ba leba ma karam ba khunai mo oira kada ga se ekoi gi lebiri ba mama pa khudimak aduga oja oi biri ba aduga ekoi gi khudi section khudimak lebiri ba police personnel oibe khudimakta lebiri ba khudimangna masi munna khanda birakanda no torkanda isa paikha than base masi chummi natraga lale base isa isa na decision lobi bam thoi ha base de sangi ma ge thamjai ngasi dagi hawra pangthoi ba exam se masi dai sida exam tharani haidana yamna numaina preparation torkanda leiba mahiroi kunthra ka manga school ani maming on palawda P Namjulong high school haiba Imphal isi jaga amata leiba school siga akhoi gi lafupa tera high school hariba school ani sigi mahiroi punna kunthra manga si ngarang numidamda akhoi emika phangdre habi watho ma tholok pai tare kari gi emika phangdre no har kan dadi school na matam chana makoi si registration thabiram daba loina na class 10 dam ko dam makoi ki oiba enrollment list ma board tharam da no mor kan makoi si form fill up to ya na bagi khudong sa da board pirak ta ba kan adu som na di boarding na thamjala kan da angang sing si ngasi gi exam si preparation to ro ga leiba thana bi dam ta adu ga exam thaba phangan da masigumba yamna mathong hokta school salary ne na tawriba menman dadra mathong khangdara salary ba school sing se masigi mathakta school private school mayam sigi oiba leiriba association sing su masi miyeng chamong thoi aduga board of secondary education manipur na masigumba mathong hokta ba tawriba school sing sigi mathakta akan ma miyeng sang khanda makoi gi recognition ba da kak pa ya gi angle da yeng khanda masi action local bam thoi ha su ma thamjage aduga loina na masida arana hui tawda scenery ba khodimak haiba dare angang form fill up tawon bada form fill up tawba yadabada scenery ba oja sing bolsu aduga ngasi ba pangthoi ba exam sida khomban sem bada scenery ba police personnel oibe aduga tongan ba section kudi mama pa oibe lekai dugi kana gumba nupi nga oibe sida scenery ba kudi makse masi home department su yam akan ba miyeng ma samam thoi aduga board of secondary education manipur ge market ge su akan ba phireba ma lepa kanda aikoi gi 2020 ga 4 da 2024 da chanaki ba ek ama manipur prevention and malpractice in high school living certificate and higher secondary examination act 2024 se masigi manung sanna kari action lokot pa yabage aduga makoi da kari dandi pi ba yabage ha se masi kupna leina bir kanda lokot pon thokpa action lokot pi ha duna ekoi da tatana hangbir ko hang sigen ha kanda singda no ke dongom bi ha bine adu taragadi aram ba to ha se masi mafam amada aram ba to ha kanda ai su aram ba to ha na khali wa kan do taragadi masi ekoi gi leibi ba tongan tongan section kudi mangna lekai amada na traga yum amada aram ba to mi amabu heta serak pi ga dong ni ha na somthori ba mayam sing se masi loi to tho kanda aram ba to ha kanda ekoi mayam omjal kanda man to ri ba aram ba se ekoi loi mak support to ro se hai ba wa phom se tholo ka do ri ora traga education hai ba sig ta dang aram ba to da ekoi punna to minara kanda ekoi khunai se punna lobin la resra hai ba se masi desang mai kai dagi leiri ba praja section khudi mak ta mama pa sing da mairo sing da oja sing da section khudi mak ta ekoi masi gi wang sing ma de ekoi taseng hang ningi masi gi pakhum ekoi leiri ba miyam sing na su isa isa na hangbira kanda pakhum phangbiu phanga kanda madu gi phangaba pakhum duna ekoi lebak semina se wa phom se desang mai kai dagi thamjai